Bog svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Sad, prvo na početku videa bih pozdravio Domagoja, zato što on je ovdje jedini koji me podržava i zato mu se zahvaljujem. I on je moj prijatelj iz razreda koje smo prošli. Nažalost, da to se desilo da sam mogla otići u Njemačku, ali on mi je naravno i dalje prijatelj, tako da ok, jedan veliki pozdrav za njega. I danas bi volio vam reći da sam kupio novi volan i da će on biti tek za Božić na 25. ujutro, ali to nije problem zato što to je za par dana samo. Da, evo, Božić nam brzo došao, tako da ja bi testirao na ovoj jednoj mapi koju ja imam. Malo mi šteka kad snimam. Imam 8 FPS-a, evo sad 12. Pa ja sam ovdje u ovom mom svijetu počeo balirat i evo male mašine sam neke ubacio, neka sam obrisao, šta će mi, bez veze mi prostor zauzima. Da, tak da i instalirao sam ovu balirku da bude više na balkanski, na ove male mašine. Tak da one sam sve svjetove obrisao zato što nisam ih ja htio obrisat, nego htio sam osloboditi prostor i onda sam ušao u datoteku gdje su oni. I da, save game-ove sam obrisao. Ali dobro, ja ću početi jedan novi zato što se zove, baš mi se igra farming i bit će još bolje sa volanom. Da. Ovo ide jako brzo kad balira zato što ovaj traktorčić ima 50 konja, što je jako dobro. Tako mala, tako moćan. Da. Još jedna stvar, znači ja sam htio još reći da ja ću snimiti sa facecamom to kad budem ga otvaro i sve. To će sve biti za kompjuterom, trajat će negdje oko pola sata kad ja to sve budem igrao i to. Tak da ja sam obrisao sve videe sa Bandicama i cijeli Bandicam i opet sam ga instalirao sad prije par minuta zato što da, ko što rekoh, nisam imao baš puno prostora. I da, taj će video traje pol sata, ja ću igrat još i bit će, ja mislim, zabavno. Ako hoćete video od negdje sat vremena, pišite mi zato što ja bi to volio uradit, ali live neću više snimat zato što možda ovako bez igranja, ali još ću to vidit zato što nisam baš siguran kako će to ići sa mojim slabim kompom. Čekaj, over pickup i sad. Da, ova epizoda će biti 10 minuta, tako nešto. Nije dugačko, sam vam se htio najaviti da sam živ, zato što jučer sam bio jako bolestan i ozdravio sam za jedan dan, to je najbrži oporavak ikad. I da, hvala Bogu na tome. Bilo je onako strašno, nije mi bilo baš lako, ali preživio sam nekak i dobro.
ako hoćete da vam ostavim ove modove, ako imate Farming Simulator 17, ja ću vam također pokazati i ostaviti link gdje ga možete instalirati također od uTorrenta. I također ja ću vam ostaviti od svega šta god hoćete. Ovaj traktorić, da, i od ovog vam mogu ostaviti. Ovaj traktorčić ovdje što ja imam, jako zanimljiv. Vidite što mi se sviđa kod njega, da ima ovdje ruka je napravljena, tak da mod je stvarno za pohvalit. Da, ali s njim ne baliram sada, zato što, kak bi vam rekao, evo vidite, ne radim sa njim zato što je slab, instalirao sam ga čisto da, eto, mogu s njim raditi neke poslove. I da ovdje možete, ovdje je sve na poljskom gore, kao što vidite u kontrolama, na B, ovo demontuj maske, makni se. Da, ovo što piše gore u lijevom uglu gornjem, to je demontuj maske, to znači da možete masku automatski removat. I da, ovako to izgleda kad je removano. Da, i sad ćemo ju opet staviti i ovdje još ima par opcija. Otvors, to znači kao otvorite. To znači kao otvorite masku, otvorite poklopac, kao da. I sad kad bi zatvorili opet X, otvori masku. Znači Y, otvorili ste ju. Također što sam htio reći je da ima zanimljivu animaciju toga. Meni se to jako sviđa. I sad na Z, ovo vam je da imate ovo, ko hoćete onaj, kao, kak se to zove, onu vilicu za grabale i to. Ja sam to skinio, šta će mi, i da. Ja imam još više modova, ja mislim ovdje, znači ovdje imam po traktorima, ovo su sve klasični, imam ovdje Belarusa, imam IMT-a 540 Deluxe, imam IMT 558, C360 Yasuri, C330, a onaj kombaj tamo što je, to je Zmaj 142. Ako hoćete skin sve modove, upišite znači u Google FS17 mods i onda uniđite na bilo koju stranicu i tražite tamo gdje je prazno, kao search i to, enter to search, ili tak ne, search sam piše možda. Kliknete na to i upišete mod koji vi god hoćete, ima izobilje modova i o traktorima i tim kombajnima, tako da ostavit ću vam jedan sajt i pokazat vam kako se skidaju modovi, tako da taj video možda izađe i danas, tako da
to je to za